Eish umuntu abhore download Etsa awunjaya afika kahle ngibhorekile mfethu bafo hey bafo afika kahle naphila kwani nomuntu afethu vela ayikhipha hamba mfethu sithini ubusebenzi usefethu ikhiphi kodwa ngiyazi lalela baqalisa bafo wena wasikama yasale kerezini hey bafo ufike kahle bafo nqanqathekile ngifuna into ebaba ekhanda shisa bafo okay hey khathi sitonga kakhulu iyasho le manje awushoke bafo usicelo phela lo next door usicelo uthi uzwe ukhala isililo sendoda kabi la endlini hayi bafo yabo sozonginyanyisa ngalosicelo wakho ngoba manje losicelo wakho njalo ulime omlonyeni kanti udla usicelo yini wena bafo phela ngizwile bafo uzwile awubona bafo yeke izosixaba uzohamba ke manje bafo yazohamba ngempela bafo kuthiwa ngathi uthola ithawula elimanzi wena la endlini thawula elimanzi bafo uzohamba ngempela yazi nayo into ezixaba ngikuthola bakho uhamba asikhohlwe ilogo bafo asikhohlwe ilogo sakhohlwa imnandi lento hey yabona usitheme ayibuya la yeah hey bafo uzongazi emuhle lo muntu wakho hayi musukuncoma umuntu wami kanje wena bafo oza kuthele phela bafo wasube yaphala Hona ngiyalingwa yini kwenza la wena ngifuna imali ngithi ngiyimali uthawunayo kanti imali busy idaba utshalo kwenza la nja wena sikele kum thazana bafo okay ayibona into engathi Sala phansi sala funa ukudila nawe wena kum imali yakho imali yakho enzeshana amajabela ubheke mina uyangi-afford ngemali yami imali yakho understanding ndoda mtshele unemali uthatha kwena uqoyahlanya imali yami phuma sikele imali yami imali yami bafo hayi ungenza kanjena bafo wena ngizothola imali